Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Llakikunaka imapaqtaq. Ñuqa wawqikuna, kankunata ima llakikuna hapikpipish, hatunta kushikuychiklla. Jesusta krikpi ima llaki hapishpapish, mana phiñarik alli shunqu kanata yachachishkataka, kankunallatak yachankichikmi. Chashna alli shunqu kashkata rikuchichunka, allita ruraychik. Chashnami, tukuy imapaqpish, paqta, ña alli krikkunata kashkata rikuchinkichik. Mayjan kankuna, yachay illa kashpaka, Tayta Diosta mañaychiklla, payka tukuykunaman mana mitsaqlla, mana rimarishpalla, kujkashkamantaka, achkata kunkallami. Millay yuyikkuna shamuqpipish, chayta harkarikka kushikunmi. Chay millay yuyikkunata mishashpaka, wiñay kawsayta charishkata rikuchik coronatami chaskinga. Chaytaka Tayta Dioska, payta huyaqkunamanmi kushanishka. Santiago 1:2-5 kama chinallatak 12. Llakikuna kawsayman shamuqpika, phiñarinki, huchachinki, chinallatak qhariyanki, mana kashpaka, Dios munashka shinachu kutichinki, kushikuywan, mana hatun tukushka shunquwan, chinallatak kazushpapish. Chashnallatak, kikinpaq kawsaypi, pay imata paqtanata munashkatapish allitak entendishpa, wakinpika, hintikunaka pandami yuyankuna. Kishpirishka hipaka, Dioska paykunapaq kawsaytaka, sumaqta kawsachun chinallatak, ima sustarikunata anchuchina kashkata. Shinapish Bibliaka chaytaka mana ninchu. Cristo minirka, kay mundupika llakikunata charina kashkata. San Juan 16:33. Apóstol Pedro pishnirkami, Cristota katikushkamantaka, llakita apana kashkata. Primera de Pedro 4:12-13. Hebreos libro takishkaq pishninmi, mantak Dioska, pay huyashkakunatami, imata harkana kaqpika, llakichin. Paypaq wawakuna kachun, tukuy pay chaskishkakunatami asutin nishkami. Hebreos 12:6-7 kama chinallatak verso 10. Apóstol Santiago mandashkaka, mana chaskipaqmi. Paymi llakikuna hapikpika, hatunta kushikuychik nin. Shinapish chayka espiritualpi ñukanchik wiñarinapaq kashkata mana entendikpika, mana chaskipaqchu. Llakikunataka, mantak Diosmi ñukanchik krinata, kazushkata chinallatak, imata valichishkata rikuchinkapaq allichishka. Ñukanchik kawsaypi llakikunataka, qhariyashpa yankanchik tukunchikmi, mana kashpaka, krishpapish, tukuypaqpish, Diospi shuyashpaka, bendiciashkakunami kay tukunchik. Kallari ñanka, llakita apanallamanmi pushan, shinapish katik aqllayka, espiritualpi wiñarinatapish, wiñaypaq allikunatapish hapinapimi churan. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.